Hello muntina namite ho jose limna kahin nei kiron chule tuni kho olla ni simli sangni le som diranga din jong thusu chum chum ho phun do na nei kitaw hiti Saitu MLA ho kholet kip genin KUKI in pi Manipur General Assembly ama kho ho satna hengbunga ana sa na chunga demna nein thadoin pi Manipur TIM in ho kholet kip gen koma ama hi na akisei chi dingin aseu vinahi Ho khulet kip genin thado apam ham KUKI zo apam ham seichi na anei dinga hi tin thado in pi Manipur in thusu abolo vinahi Adin mun kichi ki sei theilo ho khulet hi thanei na pi theimi a hipon Manipur sarkara minister din mun pi mong lo dinga hi atiuvi ho khulet in hingbunga kim assembly dinga bhalna api chu thado mi pi ho deidan to ki tu lowa natong KUKI ho din pi le KUKI ho su li ding to gon nei ho atosat na hi tin ngo na aneu vinahi ho khulet ki sa dan chu achi lajing KUKI ho bo dop sang ding to gon nei ho lungyal khat chi pi na a hin thado ho deidan to ki tu lo a hi atiuvi ho khulet hin achi sa sangni le som ni le li kuma Guwahati thado convention dinga panla ding athanup dan anase a hi wanga convention a chu thado hi KUKI a hi lo dan sei phung ding lungtu a hi a het phada pan an la lo hi tin thusu chun asei ho khuledin thado nam tha khela politics ding ama kho akivera hin ama hin thado community international TCI le TSA lamkai ho jong thado apam na ho dalha dinga anase a hi tin ngo na jong aneuvi convention chu anachil ha theiwanga KNF wa kun deisa lo na le organizing committee member ho chunga thina chan ge ding gi na jong anoma hi atiuvi achi sa sangni le somne thum kuma kangpo pia hun thado cultural festival chu ho kholedin thado a hi dan anasein thado athi pi ding thu anase hi Hila Kim General Assembly anato sachun huna athu sei do ho chu mo ase a hi ti phochi da hi tin TIM in aseu vin hi Kim Assembly nading mun atua sumle paya ki thopi na api je chun ho kholet hin sangni le som langa thado conclave le sangni le som ni li thado convention a ki lol na ho to ki to lo wa chat lo a hi dan ata langa hi thado nam mi ho kholet kip gedin KUKI ho atosara KUKI le thado hi thakhat dana anase yetin TIM in thado hi Manipula masanga pa anacheng nam mi a hiwin KUKI wang hi akisim tu Manipur pa ma hungkun lungyal le chipi a hi atiuvi TIM in hokhulet atosat ta lo dinga phundo na jong aneuwin hokhulet lungyal le chipi hi thado na ma to ki tu lo a hi ta atiuvi Ministry of Home Affairs MHN tupi ahin neidung suya India gamsunga danu hi hanlang dan kala hunglut hi jongle foreigner identification portal dungzuya online registration bolding koi a hiu chule hoi laiga ma kun hung hi vemti he dona dingin allo theilovin online biometric registration aki bolpan ta na hi tu masang chun biometric data hi ta sa ta na kila hin chandil le Manipur border district hoa tasata biometric data anakila na illegal immigrant tampi akihedo yakiti dandi lowa gam sungmi hunglut atia gamkin api hwa gala turja hungjamlur atam to kilhana MHN thupi thabe ahin nei kirehi Manipur Governor Ajay Kumar Balain achisa December ni simkha sangni le somni lagani khutsun IAS officer phaweb IAS junior administrative grade JAG level somla niya dingin appointable in a hi January ni simkha sangni le somni le guble amho hin service ahin mukalo kumkul hungling ding ahi dungzuya thalo jong dangka ang somse gilegi le jagi rapat langni le sangku le jani sung ai kisan diwahi Hichi appointment mu IAS group la chun KUKI zo ni jong apangin amani chu laram sang infirmate IAS MN sang ni le som la segile DK thangboy ho kip IAS MN sang ni le som la segi ahilhani appointment mu IAS dang ho chu Krishna Kumar IAS MN sang ni le som la segi Mahesh Hiralal Chaudhary IAS MN sang ni le som la segi Sarachandra Aroju IAS MN sang ni le som la segile
Marcina ar ran may ISMN sang ni le som segi a hiwi chule head sakit na ahilo le order tha ahung ke sudo kasia amo hin tu le to ato mono azob jigna lai diwa hitin Mayangbam Ranjita Devi Under Secretary DP Government of Manipurin Governor Pamina ahinsu order chun asezi KUKI NP Manipur General Assembly achil hajing tolhanin wachania chun Assembly Session thum ananayu vinahi Session thuma chun gamle namdin muntupia kheu khomna anayun Assembly Session li anayun hejia thu hi le KUKI NP ke vaipu dan tia hin nilha nidan group chun KUKI NP prayer night anayu vinahi wanghom ni le Assembly Session li anei diu hejia chu KUKI nam le sarkar namdang to ke ka thu chule Kim Finance Policy ti ho asei khom dingwa hi hiji zo pha chule Kim General Election le Assembly khum khana kin gun amandi wa hin hiji sunga chun Election Commission Kim makaina kumsang ni le som ni nga pa som ni ligi chung Kim lam kai ding thanna anei di wa hi Munchomsoma International Day of Persons with Disabilities man ahi tolhanin wachania chun lamka ani kho ke manna chun ADC thangboi kangte in Society khanto na le machal nahi golphalo ho ki vet kol dana kuna ki hedo thei hi ati YMA hol muya wenga Fostering Disability Inclusive Society for Advancing Social Progress ti Tupi Mangchan District Level Observance of International Day of Persons with Disabilities sang nila som nila kingon lopiten anamango vinahi kingo na chun thangboy in aholim na chun PWDS program kiti zo se hi ahi thei chana pelo apan ala ahi dana sayin kingon lolhina dinga kalhung song lamkai hole CCI team ho chunga ke pathu aphongin hi CDDU lompi jangchu golphalo ho gan theina le hasana het ahung hiya adin mundop sangna dinga kisim ahi thu asaina hi napato na langa CCI hi han DSWO langle medical langin panhata ahin la azom jing dinguvin tipna abolin tu nisan ge pan ala naw chunga ki pathu aphongin hi Hope for the Blind Vaisina kingun chuki manga hi chule PWDS ho hinga atalanu manluta ho mangcha adin mon hoizo le phazo alhun na dingova kukalta apan la chi dingin atil khowin koimacha mo lungneu lo hil dingin jong athuma mina hi kingun ki manna thu seina as thinler zoi kangte MCS District Social Welfare Officer in anein amana seina chun golphalo ho zo si to lingkhana ki vai hom ding society hi han sumla pailang thu hi han in chen lo chen hwa jong golphalo ho hop khoma a chen khompia panla khompi ding gel kho pending a hi tin a sei na hi khanto le machal na lampia jong golphalo ho to kigam na lo hila kalson khom ding a hi dan a sei pong na hi chuzo in Felix Sianmon thang President Sisipur District Disabled Union in holim na pada mangin Disabled hodinga phachum pi theiding thiltam pi ngai cha a hi ati Wachania chun Kangpopi district a Hingbung khwa come let us reason together ti thupi manga KUKI NP Manipur 31 General Assembly come election chil hajing to kilhonin KUKI Women Organization for Human Rights KWOHR makai ne 9 fe jangna dopna hop do na anomin hi tu chunga jangna dopna 9 fe chun meitei galjia thina tu mi som nga ho insumi te hinga dangkala khachi memantu le nampun dum khachi anasil pi uwina hi Zangna dopna kipi kalhang ho ahiule April nisim somna thum sang ni le som nilia bomanga tha kamin la lupeng 23 years son of Paulet Lupeng of Nongdam KUKI Kamjong district April nisim somna ni sang ni le som nilia frontline duty na munathi kamgo gin chong loi 21 years son of Jam Kho chong loi of Gangpi jang cycle April nisim somna ku sang ni le som nilia frontline duty perathi Mangmin Chung Ho Kip 29 years son of Thongam of Jigal Bung Sade Hills Mars nisim som nilaku sang nile som nilia frontline duty light ta thi Satin Chun Hlovum 28 years son of Thangam Hlovum of Aithu Song Pizang Sade Hills April nisim som niligi sang nile som nilia Meitei ten akablio LAHKHOM kip gen son of Lunlet kip gen of Almul sang Sade Hills April nisim som laku sang nile som nilia frontline duty na munathi Nei choi hoi hang sing daughter of Hen Khungam hang sing of Kangchup Chingkhong Sade Hills September nisim gi sang nile som nilia Meitei ten a hen tangzo nungwa
Athao limkholal mate 50 years son of ngamjathang mate of modbung sa the hills. May nisim thum sani le somnelia kaplima omzo nunga. Damzo loa thi thangzalam to thang 42 years husband of hatneil hing to thang of T2 nom sa the hills. December nisim somnani sani le somnelia frontline at duty namuna thi tun ho kip 23 years son of say khulet ho kip of zalenbung akul. Mars nisim gate sani le somni lenga security force den akap di kho lalgo thang sing si 30 years son of se khulun sing sit of kithin manbi sa the hills. October nisim somlagup sani le somne thuma duty namuna thi tungmin lun changloi 38 years son of do thang changloi of hun kho sa the hills. November nisim somlagup sani le somne lia jiribama kabluma hauja donga 27 years husband of ngatin ning of pangmo jiribam. November nisim somni sani le somne lia duty namuna thi Lungin Singsun 32 years son of Say Minthang Singsun of Homun Nom Cycle sa the hills. November ni Simsom ni release ang nila somnelia duty na muna thi Pautin lal gangte son of led Thangkulin gangte of Lungtin Cycle sa the hills le. July ni Simsom ni release ang nila somnila nga frontline duty na muna thi Mangmin Thang Lun Kim 17 years son of Helkulun Lun Kim and Dim Team of Lai Lui Assam Hoa Hilvi. India Sarkar in a Patsa Dungzuya end of life vehicle Gari Luya ki koi fitness certificate lingzolo Gari Hohi registration kalha ding kitichu Manipur Sarkar injong achi piding a hitaitin tulut akimui. Achi sa September ni simsom nirathum sanile somnil hatkuma Ministry of Road and Transport and Highway THUSOH GP na dinga Manipura jong ELV ho registration kalha ding a hitaitin Manipur Transport Department in THUSOH abolovin a hi. ELV in a hope dan ho ahile gari registration ki bolta lo authority ahilo le code in registration akapi fitness test lo hinglo accident le dang zia simphathe hitalo gari ho heading ahi hicha gari ho registration ki kala ding hi motor vehicle ek sangkha jaku somki legit chapter li dungzuya ki bolding ahin manipula jong ELV ho chomkhom na susit na ho center motor vehicle registration and function of vehicle scrapping facility rule sanile somni khat to kitwa authorized vehicle scrapping facilities on abol pandiwa hetai kiti hilna august ni sim somni sanile somni nga dungzuya MORTH thupi dungzuya kumsom nga pa somwer heta hizongle fitness certificate hwa alol hinuwa Tex so hoita api uwa ahile registration tha bolding phala hi keti Bangladesh bomb community sunga kun laleng kim bomb kiti kumsom thum khangdong khat thina to kisein KUKI Chin Human Rights Organization in United Nations Human Rights Council UNHRC henga hena anizina hi ama pahin achi sa meini simsom langa sanile somni langa kuma Chittagong Center Jail sunga thina anatu ahin hichiji lahi trial bolova kumkhatwa anakoi wahi laleng kim bomb thina hi jail vesuya pangho mitmole lole aya kizan loji ahi tin KHORin asiji ama pahi achi sa April ni simge sanile somni likum Bethapara Ruma Upazila Bandarbana Bangladesh Pehon KUKI Chin National Front KNF ho madona dinga Operation Abonava midang somli ligito anamathawahin ama ho chu numeile chapang tampi jong pangahi keloi khom na in hen lekha chun ture to damlova hasata sangmoi bomle akimandang ho chule drug ke bolova kumkhatwa jela ki hen numei somni langa le chapang li ho ganthe hasadan jong ata langi Ake man ho hi ngona chum apan khumuwa human rights asu mol phopi keu hilova hata athu gim sa wa hitin ke hi charo chun asai kidi aji a pol biza tribal mi ho ki mana try zong ki bol salova medical care zong ki pilo athidi nga ki mo koi hi systematic state killing a hitin kiloi khomna chun asai kidi UNHRC in bom thina paten khul chin nei hanlang Bangladesh gam Chittagong Hill Trega cheng Thinghang mi te human rights ipidin muna umemti ho velhadingin KHRO in ngena anizina hi Bangladesh government in Asia Polbizin mi mo da henlang jela ho medical treat paten pi henlang chule tribal community ho right jana nei hantin kiloi khomne na sei kiri hichi he na hi UNHRC sebo hilova human rights organization le Amnesty International chule
Human Rights Watch ho hinga jong ki thot a hi tai tin ke hi charoin a sei be. December ni sim nia chun National People's Party NPP President Konrak ke sangmain Silong Khopi kingun ki manna khada NPP Manipur Unit Lamkai Lubo Lorho S Fuji Vail na anezina hi Meghalaya Chief Minister jong hi sangma chun ahulimna ahung lung ding election ding to kisaya Manipur sunga NPP that sa ding adeisa dan asiji Lamkai ki leng tha ho hin party that na dinga hat apan ahin la diwin tipna anezina hi Kin go na chun Fuji sebo Halloween Party Legislative Lam Kaiding in Sangma in Rameswar M Singh Alhengdo in Party Member Lubo Ding in Loken Singh Alhengdo Kirin Working President Ding in Nurul Hassan Le Jangham Lun Pan Mei Alhengdo Kirin hi NPP hi PS Sangma in Achisa Sangni Le Somlathum Kuma Anapu do ahin Manipur Kam Sunga Jong Ahung Salin Sangni Le Somle Sigi Kumsun Amasapena Ding in Party in Assembly Electiona pan ahin lapanin chule sangni le somnia ni kum electiona jongchun party akun candidate phawin lolhin na anezuvi sangma in Twitter a post khat abol na chun Fuji ki papi na thu athodin Manipur mi pite ta san le party adinga nasata pan ala diu akinem na jong asei kiri Party bidai su bulhin na dinga member ho khala khat ki thu khoma lungkhal etha khara pangkhom jing dingin jong asei kiri na hi Rajya Sabha in Leisim Nia Chun Lok Sabha hinga Manipur GST bill anapido kidin hichihin Northeastern State hi GST 2.0 framework noya kibonga sading tina ahiati Sabha in legislation a approve abola hetai Finance Minister Nirmala Sitharaman hitabanga law update ki bol hin phachom ta na khungai GST reform chu Manipur mi pile business lampanga state in aphatsum piding ahiati Kinil na nei nova Sitharamanin opposition hon Manipur chunga alunggeru le apan ladan ho demna anejin opposition party hon Manipur din mun ho thudo chumchum tamta do na anejun hinla legislature in Manipur chung thu sei khom na nei ding akiti ting koima imacha seinom ampo vetin asijine hi State budget bill ki sei chung sanga jong akisel do ve atin chule deisa chumni a hi vetin ngo na jong anejine hi India in jong leisi chunga GST sangpen Anapodo khai tinjong asizina hi YSRCP Ayodhya Rami Reddy alain bill hi atasodin ichihin Manipur sung ahin tha simding a hi ati Manipura buino hojong kumsan ni le somle thuma sanga anakim su ahitayati Manipula phaichami le thinglangama mi ho ki ka buine hi chamna sa nga a hi ati Nominated member Harshvardhan Singh Lain Jong bill hi atasorin HGST regime hin investment lamponga Manipur economic ahin sim phadinga hi ati Manipuri hamle pau classic language sunga koilu dingin Manipur sarkara kun ngaidan le tipna imacha akimu khapuitin Gajendra Singh Shekhawat Union Minister of Culture and Tourism in Achi Saniho Lok Sabha to Khomna Asiji Hijitu hi Union Minister of Culture pan Congress MP Dr. Ngomsa Bimor Akoizam Tudo Donbutna Asayahi Achi Saniho Lok Sabha Sisonachun Dr. Bimorin Manipuri Tichu Meitei Lon hi classical language status nuya Kikoi hitam tin government Tudo Abolin Tudo Abol Nachun Manipuri hi Tibeto-Burmese linguistic family Indo-Mongol oi group akun kilado ahin India sunga dinga hamle pau luipen la azong ki he hiati hichi meitei lon hi linguistic lampanga he na sangta ni Constituent Assembly member Dr. Suniti Kumar Chatterjee inchong head pina anaisa hitaitin asiji MP Pathudo Donbutnan Gajendra Singh Sakhawarin Manipur Sarkara kuna lekha le timna hungkinei ho akivechilin angaicha document ho akivetuin India sung classical language sa koidingin Manipuri apangkha poitin asiji Janichanin Manipur Sarkara kun hitabong nge na akimuhi ilaijetin asai kiri tu masangchun Rajya Sabha MP leisima sana jawbain Indian classical language li sunga Manipuri hamla paujong pansa dingin anasei do khatai tu tha chun India sunga classical language hi nga aya koilu bein hiti ho chu Assamese Bengali Marathi Pali le Prakrit ahiuvi tu letua India classical language li sunga hi hamle pau somla khat athingtan hi chi ho chu Tamil Sanskrit Telugu Kannada Malayalam Odia Assamese Bengali Marathi Pali le Prakrit ahiuvi
Security Force ole Manipur Police on munchom soma search operation abol nawin thingnoi group chum choma kun keder thum amando vinahi achi sani kho chon Security Force on infawis uripok yambem le kaya kun Laisram Ponanjit Singh 25 years kiti UNLF kia active keder khat amando ovin ama pa hi sumdiman bolji ahi atiuvi ama kun chon mobile phone khat amudo vinahi khatve nizong chun Security Force on Kakjing District Waikhong Khongsang le kaya kun Thonauzam Subhachandra Meitei kiti RPF PLA active keder khat anaman kidovi ama pa hi achene na agamat dawahin mobile phone khat jong amudovi Security Force on Infawis Langthabar Kunja Makhale kaya kunin Thonauzam Zaima Meitei 40 years kiti KCP PWGI active keder khat amando kidovi ama pa kunchun mobile phone khat le sim card khat jong amudo kidovi nahi Office of the More Driver Union akuna mipi ho hinga head sa anom chu ahile tu ahung hung ding December ni sim group sang ni le som ni lenga ti chu Saturday ni khole More Driver Union 10 kumhlun General Assembly sang ni le som ni lenga kaneding jiovin heji ni khole hin More le lam ka ke ka le passenger pu gari ho kal hei lo diu ahi lo le avai kun do thei lo ding khauta ban ke bolding ahi zin mipi te honjong aina head team pi diovin avelin tip na le head sa na ka hin new vitin More Driver Union Information Secretary akun head sa thupun ke muchun asai nahi tu ni khwa dinga thusu LAHKHOM chum chum phun do na in nei thiu hi chan chu hi tan ti